Turwan pa iba san po san lak abong par housie. Itaw ton kan kanai di ba? Hamusler wa markup pun wa katuber masnong wa katuber so sre. A full price san po san lak. Wana kong ar po lak, aw ar pra lak, aw le so lak, aw so le lak, aw san ar lak. Nado kon ruh du ko chipau chilak chilak. Tado em le nyau tili gilan trong dor ki chilak chilak. Tado em chu le kabat nok ate to ong kinim ta ki wasibha hadu rulak. Wana kong le lak, aw ar lak, aw le wan chilak. Te ki dor yung kan tiket sikat arajar sanspa lala ten pi lekat uyo pi sanajar man ko ka afar. Por kli ka to khatwi waje sajrong. Tenete wan dau em chu le kampong par housie o personal soup yang ay pi hey por prawaji le phau pm. Price yung ka to chilak sampau. House on kong chilak ilai man ki chpau jar each. Sikat uthen pi ayong khatwi waje arajar sanspa uyo pi we free ticket we clear pi hey por prawaji le phau pm. Giant free bosu. Te lala ten wan pi lekat ayong khatwi waje sanajar yo wan ki le tli ki free ticket ya klebi he por prawaji le ka biam te daw em chu le ki nong perform hak te kamet ki wa onam wan kong u exitusa man dj te wa arman disa ini to level with the rate te kini to ki program enta ka level with the rate ki wa personal studio ki ba ya poi waro yo man le ka wa chok shit yang ai pi khule chun